Lakhain ko rapo Nilip constituency ang kang kolamati pen danglok chokihola nambor langsumi pi pungadong ahavar malam sorkara hinpen kidugdet arada tuma phanpura ke panong pon ahem sumati PMAY-G ahem pi bajir ponlo ahem setami kim ponlo bonta ahem ki kim pi ke ketangte det ajok ahem amokha bangke pusi anujok parjap prok penan parke thangnat ke theklong amatsi abedetlo ketangte det ahem sola ki kedam tang surihini ra trainer ke presir ke abahapensi kimrang ponlo jongsi pining surihini ra engko rapli an lakha ponlo te ningkan pho an pleng tanglo bangso PMAY-G ahem so ki kim kirang ke patang pon jia phan saideng bomlo puki kedam tang apora hut pen setami BDO JE gram sevak la pen ki theki dingatum lamchak chepi pon bomlo bonta ahem abangki non puanta tangte bomlo bangso putha ke ACCM tuliran rong hanga phan pachini dun lote ang thekedo an tok jirpen nang pachini noi nitum insai pon popusi ningje pon bomlo bonta lang ikha bangso visual berta chala along ki paklang ham abangki ang thekalima bonta piniarni anta lahai ki dokelak atuma phan piki PMAY-G hemso kikim ki patang tidet atuma phan KAC pen sodak akang sayang thek pon long lepin lang PMAY-G hemso kikim ki patang pon jia phan abangki beneficiary bank account along si tangkanang thabji bonta hem ki patang ji pom men pen tangka bank pen endamsi atangka pon dera pia bangki hem ki patang jia phan aninga matsi avidet titia sonsi thek pon long lo kadoka bialam block development officer mate BDO JE gram sevak supervisor BDC chairman atum chini pamil bonta kachini nia sonsi kachekrong det ajok hem so kilong arara tuma phana bangki aning parong na mangmun bena sonsi pamandet le News report KTV News